munonga abantu bakanya chiba we comfortable in Kagadi nyashi kuzabona nimbande comfortable bako kwatine chamane chinkutimba yo tinyine yo goroti nguninjitimba yo tine am serving people kana abantu abinarigire tine wabe atakunyenda mboni ntekateka ngo ninjeza ho gukora konkambo eno ninjira hino abo kureba bundi abakunta kweje myaka nubareba ngo usheme kugisya kandi insima rahangana bo kunshuro kusyeje myaka aho kuba ninti no kufa nangwa no kwekuruho yo kufa kandi nuhondo kurura nintandikira mu namagwitu gwa kakoko ka sirimu kugira ngo akakoko ka sirimu aka nikita kandi obukikwita ninyenda mpamiza bari kutureba ngo tukine mbazi kandi hati enkora nungi ya President Museveni ekareta abantu bamere mbazi eyo kwera tukiza yo kweraho konkana neje mbaze yo kweraho ko guma nojimira buri izoba nko kuba kujimira buri izoba haterete zindi ndwara urango harga muza kansa ngwensu go zafa nebindi mbwe no kushaba kabe kuryo kugira ngo abantu twerinde obushambani sirime rijeho echendere nabari yasabitaho abo kuba abaji kwasurwe baro konka kutwa kugerezeho kwerinda obushambani sirimu tukajibinjire umuramana kugira ngo agwenche abishiki nanga shabakazi nanga females nitwe tukukira kugira sirimu na no kureta sirimu na no kuturura sirimu aho kwabyona nebimwe nyowe ningira ngo umutebekanisa program mushurizi abakazi nanga females yitwe tuwe nabahangirwe turi abakazi tuinebizo bingi kandi kutukuza abakazi ababato abishiki abato abatakashu tungire bashije hatebizo bihe yongera ahabwe nshonga abishiki bato kuba kushoma bahezo kushoma ubwiro bw'ingemire mebora ekibura bagwa bishije byesente nkabya genzi byanje bya bright aba nangwa tinkugira ngo niwe kunkabe abesente nkimwe nkaba bright aba hati babe hugizaho baba haka sente bacirga kuba haka sente hatoshanga bagenda bira yampango iroko haza baba turro burwire bacirga kuba turro burwire hati tuba kubona ba bright bonka babona ba mujurzi nabo batayo bundi babona abandi nabo batayo bundi mbweno shanga itwe nanga shabishiki bato ahabwo vura murumo bakwatwaho batwarwa bashije bakwe batakwatwara babakozesa haza bagumiza mu nababa endwara ya sirimu abishiki nakugira ngo binebizo bingi abako nanjye nkargo mbushiki kubo mukazi hariho buzubu ubwo kunywa amarwa waro mushiki nanywa amarwa mujuru stink mu bawashwire nanga wotakashwire utakabwine mukazi abishiki bo kunywa amarwa sheme kubatina usheme kubatinda na kimwe nanga na waro mukazi nkanye kuseke kibh hango ibebye mitwe nazoranisha hato go muntu mutina itombo hangwa bwitu bw'abakazi amarwa gakagatatangiro abwo mukazi kari kunywa amarwa nango mushiki rubiya kwa ryo mushiki muto hatu wako tatina bright yo mazima ndido kutina rahanga mazima no kutomaje zo buryo umushiki warga kumuhamarwa we yaganywa yasinda ibintu byonga takagira ati ngaha ne yawo abo kubo bwongo bwona nubabwa sanguka mbwenu abishiki bato kuba kunywa amarwa self control bura okwe controlling nanga sho kugira ngo apana nangwa no kubuza takubuza tukondomera we yaba yasinzire nicyeco naba yagenda ubwongo bw'abagenda naba yazo mu cyasirimu kandi mbweno shanga hati abishitwagire bizubu nanga shibagire bizubu ukira abashinje kandi ikinde cyo kureta abishiki bato barwara nanga shibagire uburwire bwingi ukira abashinja hariho kintu ekikuretwa ubuhangwa bw'abishiki no boshomero botashomere wabo riyo mushiki utakubasa kwegera ngunga hati itwabo kubasa kugamba munonga umutebekanisa program shanga wajya ngo mukazo riya inama ryo muhistoria kashoba ubwo arashwerwa nkaye ubwo no wayeyemerera kajatinga bitogo curire nangwa no nate ya leta kize technology no shangaraho naryo munyansa hanguto ubutakano bukuka atine gagira tapana atine gegambaho atine mwenu wamutahirizaje no wachitera no wamuyaho no wa sirimo bwe naye atandika konka ababiki nabwo ba actually kwa kuba actually nawe yaba actually munonga ndukushoma kakobo bwe mu MTC tukagira umushakara actually yaguma
nakuro kura numukumanya kurya wire kakuru kura kakuru kare kubibira namwe ko cena na mwenda bantu bakamba kurura cyo mukura katandika kare kija no kushoma kura kija no kushoma ukatandika no kushoma mbona kana amanya kura mwene njamja mwana wanje wakuma no kura iyo ko reba kwira tinakura ati mwene tugenda abatweta tugenda chikosi cyabishi tuzaho mutawuni tuzakura mwojo wa mnywano witu shikatuta abatwe byo kurya turya kurya no tujakabana kandi obwenu yo system manye mujakabana mwaburya bakuzi kwenda kusabotage ingaki ngo hatagire cyabo mbona umushaka twagire kurya no kunywa karye kije kikuru yatureba amisho yajya tubita ba ndinzireki yakwatogo mushyo yabe na mukura mbweno waresere twamurire byo kurya amutaso mu rumu yakingo akatempi twena twashora akatempi peno zima pai zamisho zemeno twiruka twagenda mbona kakabaho nuwe yahendira kwirwe batetegere nuwe yahendira kuya kanshashura no jango hakabaho cyakagenda yamukura na horiya yamukura mbona hati tumbangwa bwitu bwabishaka kubaho nkebyo ubutaka bukuka hato bwese rimwe yagireta yatahama mbona tusheme gukora nenshi kureba twarga umuriyege mbera nanga nitwe twazo mu buteka twaterere cyo kubanza no kumurimo bakuze umuntu ashimiye kwega ukora no bwatine mu rwa government abantu bingi bareba umurimo ko gwa government mwene uri mu rimo gwa government mushwara utakora nyobo RDC nabye mu myaka 5 kandi mu rimo gwa government kandi kagurebaga kandi impamye no bunda aburije mutarajya ngo ndiyo mukazi w'kitekateko washe ntakuronda mu rimo government nyobo target yanjye no kone ngunakora nabaho abana banje babaho ikayanje yabaho mwene kusheme kubano kubaho kurgaha muzire kuzaha mushomesa kuzaha mwebembezi wedding no kugira ngo nangwa no bo murimo gutarwa government ko umuntu ashemeye gukora kugira ko yatasyo mushaka abo kubegena employment nanga shobura bwo murimo nubwo bwongire mu abana babishiki bafa mnonga kandi noreba ndabashija kuba noronda ho murimo abashija bindi no banza gira cyo wama nangwa tubakenda na sente na jati no banza nota hato mushiki waba amagara gawe garwiki nango rukoreba ngo niyo option nanga nico chonka no hendero tireho go wakujya ngutaho wenka agwire ibishabe karwara kare abashija mu nsasira barya heraha konkani mu mutugirire mbabazi mugerera abana bite mbabazi mwe bashija abinyi naho mu studio mugambere bagenzi banyu batugirire mbabazi batatwite nabana mbone ngira ngo habeho kushomesa ko kureba ngo abana babishiki baremwa kwitwa omungerejo ya sirimu baremwa kubona bono muri ngogo no bakwa hataro mu rwo rwa government yegeso mwana umuhanda zaburi yacu nanane tujyangu yegeso mwana umuhanda nyense atari gutishika abazire bagenzi banje ndio muzire ndio mushomesa kandi ndio mwebembezi twegesa abana bita muhanda reba bizuro mu buhumuro abishiki bitu bato mu buteka kandi no mutayataya yo gurijeho abo kuba za shwento na za anko nizo zahangire zosereseriza abana bitu babishiki mbone ibyo byona kutwa kubikora tukegesa abana buri muntu muringo gwe abebembezi twarge nkato kundi nyonzu iramisho mazima nino mushomwe ni mugambera buri zo bantu nyabura reba abantu abo batakweza abazire turujeyo atabana bahumire no urumze na jato bahumura to abuza kumuretera n'abantu ikora batinde guita tafu nishwe na batina atani mwereka nyoti ndashujwe tindi ndatakunde batindi yo mukazi ni mugambera rindo bwire bushike abantu bakurebe bakwegombe ni mugambera ni mbeke example abazire muri cyo tubeke example y'abana bitu ni mugambera mwana we nyonka shorwa nyine myaka bernena ankakoreche nakoreche nityo tubeke example moshe koro ryo muzire ya mwana yakuro yokorire cyabia undije yakoye bantu gwa hansi undije tata yita mama yita tata hato mwe takurgamo na namuka amakagito kwanturgamo nagareta y'abana bitu babishye basiskara ebe binani ngamba tata yita mama yita tata muryo mu kurwana mbone kakubona shija nkeki cyamujya kiti mwana ujo umurra hata yebo aho ayenda hungeriye naku ya tata yita mama ichacho mbuda budacho muturo mfuba nukoko cyumugumiza mucyumuto cya Abraham cyumwita kandi hatu nujyana hacu rwebindi ahendera genzere afira rugiroma okay wewe bari mnonga Lilian ati twazazwe mukahumura program eji egendere kwegesa HIV is real nechita abo kuba okuchondoza nukorega muturengiza abantu miliyoni 1.3 nibatura rakakoko abo nabakuzira bo kumanywa bace biza bari yambaza baziriki
kandi atunoshanga aruka kwasenya umwebazo kwezo ku 12 kwe nukumanywa kugira ngo abantu bakwatirwa muno ngabo excitement zikubazira ebiro bikuru omwaka manyaki abantu beyongerera kimwe kurwa katumuro kace Agent TV West program nakadara tugaruka ona program nakadara program eji nebeho rwa mukaga shahina okusya shaha mukaga kandi inshonga zore tuganiraho harmu nezaburisho hariho ibyo ugira ngo ikintu twakiho ko nuko twacanga HIV is real tutura nayo actually waza kubuza j'abantu umuntu nakugira tukazikaho twine umurwire tukazika mwenu twire nayo we have lived with this virus for over 40 years imyaka kurenga 20 bright yes sir ati ngenda kubaza nano musa abakutureba TV West kandi kubagambara munyowe ishamerigwe abo kuva mukama wanje cyaguranye center mu bagarukire bamwikiriza ngoze London ahabira amazira imyaka 13 kandi London niyo yakubwire Uganda none washaka ndakwembera ihanga konka abakubwira ihange ngo batarakwikiriza ngoze umuyanga ryabo narakize hato batwigurire nyije barandani nitekateka ngwako nakamanyisho ko koreka ngo barujuro bikiriza mwengo mutuzugwate umuteza program ndebire bamibaza ba parliament bitu wa national unity platform bagaruka mu parliament no cingozereje habo kuba bakagarukamu ahanyuma ya minister kwikiriza kweza reporta ito abintu gamba aho abantu bitu baturane babura babuzibwaho batocaringwa babakomera busha nebindi ijo report tukagitera bituri kandi twikiriza ngo wa kabiri gusa ndi umisho abari kutureba amisho mugati harutinde nzokureta response ninga okugarukamu kwa minister byahire tukaramu nebishobobo hatuza kubigaruka mu tubishoronzeje ture mu ihanga eri turukwena ka Uganda bakweta Uganda empya Uganda nsubize ningenda kusinga hochitinisa RDC wakagadi abo kuba ba RDC zibinji nitekateka guso oyiseno yeta ba RDC zibinji konka twije okuwakagadi ijo orwakaga didn't we change the program umuntu kubura abo nshonge kubato so wao no basa kwiza nkiwo kushokera government ukazibwa ashoborora nobo yakwa birime bishuba ako ba government no rabuja no chirogo tije bye rikusiba kana abantu bisinjiro bwere bwabakire rubura tari wekibira cyane abicyari bakutayitire shomara agwani ito nimango naro president cyaguranye kokana cyaguranye senta mu nagira biyategekana bu nkiwe toire showe tujya kugamba kwa Serim ekikuru munonga rikira ngo abwacha bishibinji bato bine Serim okukira abashije ninga basigaza other case study nanyenze turebera arambara yo mutuze icyo kubanza nyowe ni manyangu obunabere Nshoma University nyina bishabe nabene Nshoma nabo bakwe guzaha memory ko gatugine bo shabe nabene Nshoma nabo bakwane bikazi bikuru tubakono ntegereza abishi batari bata no kugira ngo tifite kunjiza gamazina nabone bakimanya kandi bagamazina twatuma yangu nanga shayi biri decuro bono bajya memory bakwe gusa bajya bishi bakushoma University tukaje urukiko twabuguzana kireto ki omwishomo yatugambira gi yagira ngo omwishyuweno omugena ekidoma otine bwengi munabaye nabi abashija bashatu munabaye ne boyfriend weyi urumushwera urutekateka ngo guri warumushwera munabaye ngo boda boda ningo guri kutasa buri zoba bakosaza mucomo utakurwa akasende shabira nina ko wasaruni orkwasa sera tinsini kire kumibira kasinde pinche buchinto buche de nabaye na sugar daddy wasaruni o kito burunji o kushashara za renti omwishogwe ngogwe ngeno gwe numurokore ngogwe numurokore hadi nikibaza ngo tari murokore
nabaye nabo abashija batajyansi ikumi kandi urukutamwena nagira ibyasigamo nabona abatakugira biyeyo konka nagira ibyasigamo mbano nikimaza ngo cyanze zo mu ntoke kurwana nibazi iki zibazi bihaye umuteza program umushije umwe nabasa kwana kabishi ba university yona bamare akwane kabishi 50 ba university umushijo habishi ba university bako kweto umwe hije mukaga aba college umwe hari muzakora ikinyinshi tiraziga amazina wayo zija kugura gacha na jana mushanju why hatejo ni why that's why we are on TV kugira ngo tubashomeke ngo kigwire rekora ko hana zo mu kibice acugwe muwenga utaza mu kibi no rijo habwa chips ezo kwenda kugura ninga half kilo yempunu ekuretere wagira endwara urukumanya ngutekukira because uko kugenda nuriya we naza kunywa murye mwena munyobora jeze zihangire konka muheru enamba z'amasimu zone nagenda nazo umushije rero buri weekend natera home kandi yafutera naje ati elizo ije weka achikirizo ngena ati kandi utagambira nanka ngo nafutera so tibaji ngo namara betorire mutacetegereze no kucendegereza ngo nabakwana mwene I think Bright you are talking when bwanyuma yo ku experience akashimurira ma haziringa barayo therefore iwe mwici bayeta nanka ngo baza kumugura cyayi mureka gende weka amyo cyayi niwo izo ya ukridiki niwo gende weka number 1 number 2 twebuze habwaco muntu hati naba ine degree ninga masters akatembenyo ngaza koro ahusigara heru abanyabuzarebe n'abaruko mukwataho bakatera engaro kandi bakabaraga ngwecha kuva mukama nibachimanya ngo nakora bwa ahusigaro nibachimanya ngo naza kuoza nkembwa niyo kunabisaka bakikuru konka ogomurimo kushanga mutwahirwa twabona umunyabuzi umwana witu yatembenyo nyaza heru ushanga habo kusima mukama n'amakanisa nenje ikitese cya mukama cyo cyatuba why abantu babiri desperate hatu wale mechina cha futigana ukajya to orabwe mahasa kaikayasi natungo murimo abantu bagenda abantu baruved futigana ogweyo utunga karimo mwana naje inga watambika mwana yana jatire kanje cyahirwa ntafe mbona karimo dara fabana bamwe bakibara none aburi so nabikibinje abinabe nimanya bitandishobana nobogende konka ndiki kufa twamureba hako tino transport no irikeji abapuranga kuzayo iwe abotobaru wimbuka no kutera sene arebe ko kero kutambura umusene manye wori musya liba cyafutera isto bambuka ofra kugira kisi ado otiriwo kutingarukanye hato za kusika chapati omutawuni abakaso bija ebidwamo ryawe nebisafuye babitwara ukora juice aho waza kugitamburiza abakaso bagikwaka landlord akujya mu maraka hati washwego wasirimu nkaza bazi yanje nyaka 20 nkahumura ndije ndikujya kanyama kanje aba ireteka teka kejo kugira ngo you are giving their version. Yes, I am representing them because naone baturiye umuntu nayibuza atembera keji nkamara kusho I can't tell you na manya kikimena kumenya degree nyina bana binkumanya batakabonaga nango nugumuka batakakoraga atakwataga million each ege yeah true million emwe big number in hatoko no mukira umushaya leta benzi yagitaho ngo ire sirimu namere mbaziye kurunji kandi uramwose ne mutere njiri ngo muntu yanamera aje mbazi gutakuturuza ejenje tibaye mugihire ejire ejo mugeze mwagitera yatamburamo ngo muntu yanamere mbazi kurunji ngo gutakuturuza sirimu hato mwana agira tunyoreka ngende nanyeza mbazi kabana actually ejindi enjiri yabata bina ko kasirima mwe n'abakumuriza ejonjiri nayo yongiza kako noro mu tata TV ati nyono reba ati namarenya kabiri ndamusharu ngende sirimu ati ndije I saw a doctor yesterday giving a speech
president injira bari basirimu a full doctor at I got HIV at 45 now I am 72 mwene muntu nahebuza ati simbe kikitine neshonga tema ko ntekereza aho muntu karatwenda kumara imyaka 20 ninga 23 kansa ne kukwata kansa kureba ne kukwata wota kozire waza mwe waro ukasikota kozire wiru umanye ngo wasabira kavuyo wara waza kora kuza kansa nuti yakusiga wakora uburamu ensigo yakwata ensigo yamwe negura miliyoni 25 aheru abine sende birako jamasa ngo wawa ensigo nukoresha nukushabisha yo kufaki therefore harimo n'indwara nyinshi ezitakatira hamani minji ka government na bitongore bindi kongana zo ziri dangerous to human life none iteka ngo government ninga abakurwana soko kasirimu bahindura message kwemerera ko ubujurizi utumye nama y'imyaka 23 minisirimu they are trying to encourage those with it abanyawudira why should you concentrate on those that have it ukareka batajini hata abatine sirimu ni milioni 8 nina abine sirimu ni milioni 1 abwachamani minji no kataha abine sirimu we should protect community etakarwire hata that message how message ejo message yo kugira ngo nyona amara nyine sirimu yanje namara nyaka 20 nayo hari mucomo abikiba mwitu ngiro urangura stage they has not changed nsho misabana baje bona heza hati ya my last born at university kan turagira ko kasirimu embazo wano jimiraje no gumaho hata muntu yibuza wambiraje mbazi ka no gumaho hata mubworo bunza kukorera gano yo kufanga umuro timiraje mbazi ka gumaho ejo message no chete chero zorebe ndo ochire hati to tegesi ejo njiri nimbi ejo njiri kugira nyowe tigine shonga seboni mu ndebo namara nyaka 20 nyina kako kandi uri kumureba ni doctor nkoro bene agamba ni doctor ni full doctor kandi doctor kandi ajya ngo yenda ko kaziri mu kumara nyaka 20 ni kibazo wonga doctor nagambira abantu ati ngo koko tigine shonga it is bad message in my view, in my opinion habo kuba ni kiganiro abantu bawo bwo bokatinuka so kai yongera kutambura umwana wa university nakibara ari nyaka 25 amazira university yakwataka koko Dr. Wenga yazati byamujya mu yamara nyaka 20 cyamasango we yati mbazo kurunje nabasa kumara nyaka 10 hati 25 wage toma kunyana ejo tiyo kaga netana nabatita shukari nebindi umwana kibarira kibarasiga ajeje nabwo hariho mentality yo kugira ngo turo we buringwa nubona nubo hato muntu nayebuza kugira ngo imico nari kushobora umuntu kugira ngo ture nimbura bona nubwo itintura ni njaka mucomo ni mpaka biya kanje njyaho kuga ni mirimo mbazi orane babuza nabashukari kandi bamirimo mbazi buri zo abashukari munabakaza kandi bajimira buri zo kandi baba kukigura mukashura sirime yawusha ngwenu ureba ureba ngo sirimba jimazira man textilwa kwa kubire henjiri yo kugira ngo sirimo mbazo kwa sirimo no kugugura umuntu kureba tayine sente tayine tasa konkariya abakaremanya uko rwara sirimo hate tweshuro akari yako musheri bakaba ikinyanja cyo mu mucebe naka karawe kwamukaga hatu kuba kumurimo hato botagira tibizu atori akari bagibisikiriza buto ubugirana garani garani ikobi bushenye obwa docteur yo abamu bakabarwana ngo barware sirimu bitu babato mu ikobi bashomesa abana babo bagire warwara sirimu abana babona ngo gushomera busha umwana kitakwegendera narwa aho kuba noreba umuntu yamara nyaka mushaka utakaje yo kujya bisikira uriyo ine sirimu yazo mu rwaro kwakire mbaze yijana buto ejenyaje byo mu mucebe ejenyaje byo bisiri byo mu mucebe ezenya mbeze ezikubazaje ate bigato weza kashkari ati oshaka ngo watuga abagenyi nozo we kuyayoki kashkari hato mwana nagira kugwara sirimu ku advantages wale agwe amishoke agateka advantages ari mu kuga gweshati mutgira ireka karawe sizi bakabaze bakwatana kasini so ado shongo sirimu ite timbi munonga ushobora ine advantage right wanyuze ikintu cha
arondira kaja ko kuresa ati spoils your lungs atoriyo ndira ati mboye mwito mutuma ukafana n'ibihahuri binyambaye ngora ke abo ko hatoriyo ndira naravuja aronde binde kwitoriya katirwa moto wena hati hare mbe ngamba n'umusayansi omwe mutamwa mutamwa Musha Dr. Barnett anje ngo bari bakora vaccine ya HIV ko kumpa umurimo ngo tuzagamba mbone nuko kasacho bari bakora vaccine ya HIV kushanga ngo bakutere kikatu iwe na washambana no ile silimu teka kwata yes nabona hati harihe mbazi bakweta ngo ni pepe exposure prophylaxis post exposure prophylaxis ngo iyo wamara kushambana no mushinkoriya ayine silimu ninga gogo arisa kuchiriza koga ayire kasiriye ukashambana ukachimenya ngo ayine silimu immediately ukamere mbaze ejo kumara kwezi tukakwata silimu kandi ngirejo ekanyiri ombantu ndibakimanya bishobora bakimenye wena agenda ashamba n'umuntu ayine silimu ati niza kumere bijuma Jessica yes ko ngalo sati negira 100% effective no ba gube insensitive gwange corresponding yange ko therefore zone approaches is kugira ngo nizi protectinga serimu abo nindabona zo kongera niza kumere bishuba ryanje hari umuntu wo kureba ngo gutushime ko n'utwo kondo hari umuntu wo kureba hari umuntu kujya tunyowe nijoro cyukondo hari henjire kwiri eri kugira ngo wajwara ko umuntu wanyunyira swito mukavera cyo makoro gihuri ejongiri nijongiri nayo niyo kudisika kubandisa umunonga ukabe kujyo kugira ngo ugume hamuramwa utashambana ubwo yo kubisiza kandi ko washuri mu cyara wawe ninga n'umushija wawe konkecho ejo that is it is it's ni kabe kibakiri niko kikabe kibakiri konka the real fact eringu abakaza bingi n'abashambani abashija omaroda mako kureba gona zakubashayi neza kasheshe because abakaza bashayi n'abashashara abashi research nereka muri bashambana ku gashayi neza kasheshe kukashamwera zo mwebazo bashambana mu ihamba abina makagabo habo kuba namanya kujaza kushambana cyo mwaba umucyo so wena za kuteza mwana polio ninga za kuchebeza iki aza kuchebeza araho mu roji irisha wazo mu roji hatugije twakora ka save twakora twekwe potoro twakora ka potoro amaroji kona kari so ibyo bintu ni biyasa ko guhobita abakaza benshi ko kuva n'umutebya nabo story bakujya ngo bashambana kugira ngo abashije babo tibo kubaheza urabire mani yengo abashije tibine mani erizoba wakore cyo kugwa cyo ukajya utini kutamba mani gicishije ni kibasha kugira katare akataka boneka hareke kubi cyagizira katare parliament yafunga sezoko ko mukijuka parliament bakaba bagita strong weekend parliament kaza ba bitekerezo bayizuza misho akwa abakaza bakomplaining ngo cyo kubashagira mani cyarenga so wakore abashije bona nibiruka nibaza ko ndamani gicishije haza ni okukora research nashanga amarge kije gakaburirahe gakaburira mu bank cyo kureba nega tware nega gye nugora negabura amarge kije gaburira mu school fees zo kureba nege amarge kije ne register kuraguza twara jya ukora umwana batero umwana yashasha ateje kabiru kibitoro kamwere no kashanga kuraguza ni kujyamani gecishije gaburira kimwe kompa n'ikuri kuraguza therefore government yabe takatiraho uburyo obworoshe mwana nangamba
ubwo ni burya manga ikije shingura rabustame ubwo bwo kureba ubwo ni bugatwara tori kareba therefore government yatakatire hentebekana yo kusorovinga ibintu binene ekamanya abantu bitu bazagwa abana bitu bashimiye kushuba ekakimanya because tirabireho ebituronto shabantu ngo nibisya birabireho mu Uganda ubwo abantu bati babene bashoma kandi bakashomera busha kandi bakashoma nje agamasha bara kweta za antane za meri za geranyanji gakagaza amabana ba performing aje gakataza abana babagiga nkati hato mwana wo mugiyano yakobakozere kubi no mushango mushoboro jamani habukuba ishe aine capacity omwana wo mwo no buya koraja atakiya yina takuzayo ejembere yabekiro amana gishije ndigata kumagabuze sime igwane yonje omutesa program okuraguza kwaguma kwaba kamabonka tukagirirwa ro rya government rikagire cweka cyaboro rikagire cweka cyabagi kandi ye rya government iwo kora abaryo mukiga twayanga irakuza umga private garuho amashomero amarwaro gagavuga private garuho iwe bambe ruka mu gito cya government koga ndeka kuzo mu cya government bajanguwe ojere rugabire nza kuri rero abakamabonga bakama bakubaza sente zo kuzo mu private ukashanga no baryo muri private wing o mu government hospital tawo kinengerejo embera kejo yabe tarho president Museveni bakwijana baradisaba eketarho baba tukinembera yokushanga mu buryo mwe nabanje bwa ukoshanga umushaba bamuhiga ababaga yakomuka umukazi yamuhumuriza konkato umukazi ne bamuhiga ushanga umushana wakuhumuriza no mukazi abakazi bagize n'amabanja bagize n'abashije hati embera kejo hati government kwerebere ko kubanje tukine shunga nayo yagira ngo buryo mwabanje hati buryo mwamuhire miliyoni aha cha ubone musingo ubatoyine musingo banje bwa kanezo kwene president akareta bona bashomi twagiriwe kuyabo ya leta bona bagigari izo twagiriwe hata resire bona babanje bwe muri parish development model oboyi no musingo bato gwini tore sente kada kushubura tore sente tore kuri sente miliyoni tore sente so embera kende yawe byawe kugira ngo bimwe nabanje bito muntu yana kubanja nyina kugambira mukama wanje umuntu yana kubanja no kandi bende bandi kandi era umwe wajya mu tubine IDs tubazibahiye umuntu yana kubanja ke kada biso kuno mureba no mwetegereza yana kubanja no mureba uto na yagira tije no tindi mu aradisi abakaza bahato bumwe ndibatera ndesimu karangira kuriba yabo utakubanje bwa n'ujye utindu kongo warubanje na wabura mu n'ujye utindi munazare hako n'ujye twiyakubayine bakoti broka nabo murabigire mu ngaba nastama nawe bakankwata wagezereza therefore embera y'amabanje yabe gumeye kushaka umwana w'ushomoro nabanje bwa ekanisa nebanje bwa umuziki kwanje bwa umuzigiti Qurani negira ngo salamu tubaje ko kurya amabanje ko rutakushimanya niko kugamba ngo salamu abashane sente z'amagoma tashimye ko kurya amagoma nguni aramu ngo ni yino ko kugamba ba ko gawurango ebintu byo muzigiti barano guza habo kurya amabanja rone zikabaremo yebuze bari muzigiti kwashibwa igwaro ne banje bwa ekarisa ne banje bwa ekerezia ne banje bwa ekerezia ndiye leta kubanje kunga no shangwe ekerezia ne banje so ejebe byabikibyo okay nikibaisa ngo sirimu leta kumane yongera omutesa program ni pendera ni jerazi tupenda bright ngwe bibyona byabireho itwe nkabantu tukore at a personal level tena nyenda ubuza aho kwati at a personal level ni teka ngo abanyankore bo binefu abanyankore bo binefu negira ngo busase mu mwanya kakumu ubusase mu mwanya kakumu na mukama wako hadi umudyago irentunika ubona baza kumureba teka kunashasha uko bana nashasha nje uko kushasha ngo kona kumanya weko muntu so nyoni shaba ngo bana hari disi yacu kona muri futeka ngo government yanere muneza kubarondera muri yanere mu government yanere mu yo kirengere habo babo babine mirimo bajibikira abana babo
ebe y'amashanyarazi ekabene tuyamba ku adding value to what we produce bakagitera imbere tukukibasa tukakora saruni amashanyarazi gakuremeza tukakora holding amashanyarazi gakuremeza so ebyembera yagomedi yeso iwe nko umuntu mushara mujye tunuma kankore ekitaruko ushange abana hati ba university bine degree nibasike kucaga nishikira busha nubwo sirike butoci ukukira kugira ngo kushamba n'ugware sirimu nishikira busha nubwo sika chapa to mutawuni nakachebeze na yayigure ako gati kachebeze yo kurere yo barisa boro kana kajangwa boro ba mwese ko nkati nibabagwane se ko kureba ki ndera form de program aba street vendors nachi bakwatro mutawuni stokushonga uita baba kwiga ko inde mbungu ngene obuteza program turondu jirangu igabana mwe hogwe sibano yuze moto na wabo ryo mushiki twatugira twaje kizibu cha gender roles and responsibilities hamwe imirimo kurusha bweji ne yabashije bonga ni yenda kutera umurango mushiki we kine kwiga za motoka uyuze motoka zawe ugira gasente kawe mitwaro yawe biri okukira kujya no mushija akagumaze ndwara harimo n'indwara ibiri kurwa mu bushamari bakweta hepatitis B ne kwate kine iliva nayo nerwo mu bushambari watera n'umuntu agini no popo nampaka ikirun cyayo neyo kugira nguyo neba vaccinated in vaccinations namwe ntero muranga batakavire vaccinated mugene mutungo bukatu konga nayo nerwo mu bushambari kandi yote kukira so nabwiye cyo bantu mwe nimbashaba yabagire binde mwakora ebirengire ebimutwire ni mukora kugira ngo mukabasa kusurvivinga namwe n'abashije abana bakaza bo mu makabwito naho bagumisirize embera yona ne mare mwamutine mani maya nibaza kuba tine mani konka nabashobora wayi amani ntagimba kukire kire cyo bworo nanye namazwe kubaje ahubwo niho tindi kwijwa ngo hariho family iri kubaza kushaba umukama faza kubyama ngo gatushaba ngo bworo tari burugamo buri family neshaba negira ngo barwumbo buri family koko buryo mukazi wakwatariza no mushija wawe mukareka kukera amarwa umushaya akera amarwa tini buntu cyo bakubita biti waganaganya naganywa konka no responsibility yawe to improve him okumwiyo mu kibi ukabona improving apora akaruga hakagareka konka wagira kanire shayina nuri atinija atinyoni cyamukaka umunyingwe kayagira shi ekayawa sirimu yataba abana mwabasugo mukaza marwa umuntu house boy ningo buserukare ninga ababore boda tibakubashambanisa akagora sirimu so nyina kubagambira bakutureba umucetegereze urutaro rwo kwandisa sirimu urujya muntu haba kwa government ni muhurire government ekabene ndngo abantu bare sirimu no urengeri yayo negera ngo umuntu yagwara sirimu tayine shonga munambere nyaka makunyana enjiri ya siri ya government no urari baje kubagwara sirimu muri bakora karawisi bakora ibyo kunani bashobora okonka right kiri kuzakuzaho bashanga wene sirimu okay ekiti dore kusasabwa muno ari kusasabwa nabakuzaho na sirimu kushanga mazimo twashambana tuwaje tunga accident kuzakuzagwa kuzakuzagwa kushanga ngwiwe kuzakuzagwa washanga wene sirimu nakintu abantu noreba abo government different case rero nabantu abakwamba kuburyaho ukahamba umushiki ukamuturiza sirimu okay opiro kwije tubende twara research twashanga abakwamba binji niba nige bwamuga umuntu yakutwara twari nayo mushiki utureba n'ubundi wagarukayo wariye mitwara umwenda uturabana tureba wagarukayo wariye mitwara 11 uturabana tureba marabana mureba mutaje umujana namuna so ni kire nawo niwo utakaye don't make yourself vulnerable don't provoke man iwe kutuma nubona n'umushije mu mwirima muri babiri mwunga niki okay yebare mnonga bright thank you so much hold on noza kwasi zaho urukonjeza aho kwa nushutati wasimbura Lilian akakoko ka sirimaka research nayo reka ngakachikanyiro mu maka and now those are the people married a man and his wife
a wife and a husband atabo babiri twebuza kandi ati abantu bafashe because noreba bari abantu mu mashomero they are still single twakicengere tujya ngo imyeto buno baba hata mubashweri ne mu bitabwiroki hata bashweri bine bizu binjo ko those are people no bazo mu makanisa mu makerezia mwe nabiciriza natu wachera muno babo they are very active the other side hati okushamba no kwa makaga shweri ni kuretwa ibintu bingi icyo kubanza n'ubutesigana icyo cyo kituraho umuntu yatakwesiga mugenzi we nukoko konka haza nabwo numva nemba shamba natakashira kushamba nakwabo bobo nk'abantu bakucebeza bantu bine nasirimu kandi bari kujimanya kandi bagumiza muno bashambana konka bashwerine icyo baretera bashambana nyo tumi ni ndeba ngo cyo kubanza nta hatari mu businge omaka kandi ubusinge bwa butarimo na sexo mustandete kubamo tekora ushanga abantu mbaturaho batakubyama nanga babyamere babyama kuzana konka batabyama kushemero no mabiburu ne tugambira ngo ahabwencho mushija no mukaze no bashwerana icyo kubanza no kwenda kwerinda ubushambani na no mbiri kutereka nsembiri yabo konka byo tubyo birumu abo kuba no shanga mushija ino mukazi no babyama bwiro bwo kuzara bapemobo konko bundi uri umuntu aryahaci umuntu ayine kitandeke nondi je ine kitandeke umuntu kakwatwa azo wa mugenzo nonde na mnongo mushija abakazi no bakira kugubayo begungire buba kukira kushanga bitandi byabo hazije no ine shonga kuru ahabo kuba no baba batakushemerwa mbushwere wabo mbweno shanga mushija nashemerwa heru yo bushwere bweyi kubone kikazi uko kubunda cye kugizaho nano mukazi ashoba ayikugiza ndisho hato shange kahari mukatusazane ugu nabyamoku bakireba nabatera no kuzara nangwa no kuzara bundi bazara nabana bataro ukareba ha DNA be yareta kamba yayebere buhire DNA yareta kamba yaye bisheka betanyine kanta bisheka muciro bishe bagirete kugirete hato bagirete ukareba kazaga hakani mwakatire wa TV aha west umushija agenda yeta abantu ngo acebizo mwana yashanga tariyo kuyamushizaho yayeta abantu ngo ajara ayanjure ishe abaza yamwita kukabatutira kwaye kitira atogo mwana tari wanje niwe nabetera tunama niwe toba wanje hatukonga mwana waroturo tantambire hatunama tunugamba ati ati niwe kututa wanje tunama tunama warotaro machika komaho chiko rwako maho banyo za soda tunandesire kubasimata no kusimara hangata ko kuba ishaka wakwetishe akandageta kamba ashini okota bawanje atumushika nakwemira atumushikuru nakubingire ataraka kundu kuriya kurninga gatunama twuma mwendene nichi nistarega ngoriya naija kumutambira akagira kuyamushobori ati nabeta kubagambira ngo mwana wanje amono wuntu aninyeto wanje tuwanje ati ni hoskota wanje hatumoshi waro tangambire tutar mutabano wanje tarakumanya mwendene nayo nico nani kwereka ngo amakaga tugariyo ito ntugareba kunkebiryo maka nibinji no shango mushija no mukazi baterinwa abandi konka ebyo mbero no kushemerwa buri muntu nashemerwa ahiyayende so are people pretending in marriage awiro bwinji abantu baryo maka baryo mu pretense no babugani yogira ngo bashwerine kuno mbishenge batazire batashwerine ebishenge bine bishatu abana bararoku umukazi nararoku n'umushija nararoku hatejeka ejeka mwendo ngira ngo kushambana tokore ngurwe kuba ngubeno kaka ryakazano kabo abo kuba tubarukwesigana nangwa no kushemerwa mukayabo tubashemeriro nangwa no bwiro bwinjo kuramukandisa nibaramukandisa abana baba baro bashweka rero kandi ushabashanga mukandisa no mukerezia bariyo bashaba hatebyo nabyo bikugira bita bikushobera potese ryo mu makoko ne yamani it is now increasing, and can we say that maybe the churches are not doing their duty? Because at church it kumanyeri gabo gisra abantu abakora maka kwe kubene kora part of it part which is counseling and nebindi maybe things would be undi bikabe babitakureza ukatchirengire manye azana yo kwebishobire manye akanoza kura inyowi kagadoko pastor taremwa ashuni namgamba abo kuba mutine hinta mugambe ajiro mukayo muntu ngo nashaba yashabira mukazi ngo abarwire yace kuyarga kukira
pastor yatweka umuhara wo mukazi na n'umusheyi nkakasimo yamutweka manyobo kuyarga kumutweka umwana barwe musiniye yakana kuyarga kumutweka yakwata ubwo mukazi nyina wo mwana nawe yamushorera yamutwara umukazi yakwata motoka yajya pastor yo muceyisha hatwazo mu ntaro nakomere pastor mukono yatagasire konka pastor yayeguzire buramwona mbone chimazire hamani nyoni ngamba edino kutina ranga amazima no kutomaje zo buri mbone mkwashire uwo muramuzi nanke masindi ate motoka pastor gitware ona pastor twa nambano bare ngakunkwata bakwa motoka nyongere miza polisi ingesha yona no bankwata kana hato nokora konka ona mazima imwa bari kutureba pastor atweko mukazi wo mushija kwaraheze atweko na wogo mushija ashwero go mukazi wogo mushija atware ne motoka yi muramuzi ngwagizire hangana waje muherenosha ngo muramuzi agizire ati nyoti nkuza kurwana ntaro zamaka ati pastor yaya kozere okuchura kwe akatunge motoka hati ko kuza ahe motoka bagiguze kumangu nyoni nchondoza tinkuza hambuka nanga kujambara motoka hati pastor resere kada erukwereka ngo motoka neyi ebyo mumazina ge konka yaje transferingire haro abo kuba ko kuzo mbond nayo nagire na receipt njine akwa nimba ningambe chinto cyo muntu arambuze kagera ntego ombond kampala yaguzirwe eriyo mazina go mukazi akaguruze tipa yeba bichirizine ngo agito mazina gei hate moto mbond eriyo mazina go mukazi aha transaction yo zo apasta tero kine her kurebe katu wogo ni pasta ni taronda gana yo mukazi umukazi najate motoka ikagurwa pasta wahurra abo kuba yasuruye who are the complainant no mushija na nabana be abo kwamba amanyemotoka yabenerga kandi no mukazi agenzire na pasta na no muhara hatashurira mwana na nyina hata naona ningo ekaka umushija roho isuti arona rana oro na siba kwanja office hatu mana nyendiyo niza kumkosa kura kandi atukore no romura muzariyo na jate motoka pasta gitware na nyenka jantu pasta takujitwara banza tureta rayi yakozire transaction ni hariho so atejo niyo dini tu yo kwereka hatu wajango ba canceling hatu njo pasta je kanisa yarmu ha canceling eti hata bashomi ezetama entama zone zireba ki kandi hati baba honu bareba no koma pasta hati chakene bamurekura no mkoma no bamurekura no koma hati nyenchakere ngumanyangwe motoka gitware ruyare hato kureba ngo turwe mukatu sanzani ogo ejo kandi so already yafa ejo yo entama atabarumu nkazena chinga manje nyoti nkwama kazeka sana chinga mwana kumbe ndia bishop mukambayo yishi yandetere chandiko cyo ku excommunicating ngati past of course atana nyenare bamushwa kaurire munara disingo inamani hatshenta amazon zibazabona bonera nagarka najigur bitu noreba nagarka najigur hati ataho ho tujire tuta hatu wezane tine shobiri hati nicho niyo ni koreka hatu konka chingura kutegezo musase yes it's fine nkoku ba RDCs bajya bashuma yes those are evidence koku ba binjire mutinda gabizini nkoku batawulikira aka bamwe bari bashuma nkoko ba doctor bamwe n'ibimbazi y'amarwaro twaka ngubana n'abashuma mweno ogo pastor nabasa kuba ari umwe ninga bari babininga bashatu point yo bunegira ngwara abanyadini abamwe nabo bari kweta ba counseling nibashe gukora ba counseling abandi konga nabo nibitaga ki counseling abo those ones should be treated as such konga azoza abanyadini ayo kutegeka ngo tushubesiga ibasa kuba byamaramwa abanyadini barubona hatahenda twongurudini inujyango ubona barukume konka niyo ninkoreka ngo hatecho cyane kibaho umushomi yaba ryo mukanisa nkejo nunda kujya ngo naza kujya natagwerirwa kagwe kandi okongera ari ejo hatu noreba tawunikiraka no wens RDC no wens Brighton no wens na mujuzi konke kintu kirumwe dini hino kutusheme kubantu tuteko mu muringo gwacho edini yo ni bwarahanga washanga umuntu otari kubasa nicyo bakurebera ngo umunyadini nkendine yito y'abakristayo nyone mu kristayo Bright abawure nibashwera ba bishop
bakasibana kandi dine katuruka bono reba abandi tuba kugira bata tubarukushwera abafaza nabandi mbone kibanci manyisa ngo uriyo mwawure wanoreba ngo mwawure to kubasa akumunda kariya nuti kumanye cyo tindakigambeho ecyo utakubasa kireke nico kurebera umudine yitu wota kubasa kujunwa tino bakujema kujunwa no junwa yekundire kandi ishomeso mwana kasana high school ari scripture union che ya person ndamkwata no musigaze namunywegera kandi umwana wonenje ati madamu ni ndondo bujuzi hurra ati ni ndondo ati madamu ati ni ndondo bujuzi ni hurra naenda kuyerebera ni ati madamu ni ndondo bujuzi nambuzo bujuzi bwo kuronda nubuwa ati abantu batuye bazo mukanisa nyonka shambana nyonka geranta ati ndondo bujuzi bwo khereza chitecho chikanyegese bintu bwo khereza testimony watetegereza testimony na nyenyena kundi muke nyantunoreba yesa kanjo na abakwa nkani nkorechi mbwe na nyencherecheri mbwe na waja bakankwata ati hato mwera tukitera mumanya omwetara mu logic kukorechi bwo kuchimanya abo kujya ngo ndango tete tara mu logic mbwe no counseling ekorwe buri omwe umudiniye na no muntu nyanyo hati ngokundi kwichereza ni nyichereza yo mukristayo ndiye za mukandi rungu ati kunywa marwa ati kuresa ati kushambana nibyo na ekikubaho cyane kibicanda iranta kimanyere ni nchetisi konka tukujya ngo ngende nchikore kunda heze ngirenta nchetisi mbone ngenda kujikwereka mu counseling neyo mu maka eremesibwe bintu bingi nabamwe tubar kwichereza nabamwe mu machachi tubar kuzama nabamwe bari ine pretense nabari yo mu machachi ubundi ba church leaders tubaborekireje mbone tukoreki hato muri yebyo byona amakaga shwerine agariyo ngakore bibi gakoreki edini yona heri uboru wa dini ki nchimanyiso kutina ranga amazima nchimanyiso kuchomanje suburyo ebyo rero okora dokoro mburyo bwawe woryo mukazo shwerwa aro eje cyangire manyamana gecija gahwire no umuntu yagamba ngo ye wanje bikanshobera omukazi no imukano jango wanje bikanshobera uryo mukazi wagire ugire kushwerwa really cyamanyisa note stingire manye yaza kakushobera tubaza ngo nonywiroku when actually of course we are talking as reals ngoko kumanya bikibe birebi yaza kweza secondary kuza university kweza ateka baga yaza kushwerwa na in experience helping most of course not all of them we don't want to commit fallacies of generalization tutkanje nari buri yomwe konga ati abinji wabaranki 10 mukamushanju hati mcho tuberira hantu gamba abo kuba ibakoma kutestinga kuriya cyonje manyisa ngo yabo no mushija nkamujurizi naza kwishiko wa bright ushake mutarakozero mu mugwabe ngujya guta mushane hata agenda ze kurunda hangi agenda ze nuhaho kushanga ngweka yagireta yayanga nico chukureta nasirimu no kanya nibyebyo abantu baza kuzo mu bushwere ushanga batestingire no bamanya buri nyamo namanyempunu namanyo muchere namanyaka kasiche na development jana na nakane hata chikayo harebe byo muntu warebe bya bright byamushebera hata yishike byo wa mujurizi aza kutestinga wa mujurizi ohurango bamukwata urango muntu yashwerwa ahasande rwa mukango rwa katano yargireyo echikurete kandi barabire no muchachi muntu we bagisurwe ushange bitu abwembere ko yara mwenyima niyekwe nico kurebera ubushwere bwa hati butarukushana no bwenyima ufere bwa maburansi tubutakushana no bwanje uranzi nabakaba mutere mboko nangwa akiriho mukikuru wanje bamutera bashora bamutere ko nararo mwana hoto ko shanga tekiri ariyo na ekinyobwa kwati nito tata tukashanga narge emboge squati nestarumizi barire bamutire konke mboga nazkwatanis hatu wamutera nanje na ndisho naro ndakahoro nakutema mwere hatu nakatusazana aza katusazana ejo yeresere na simu yagireta ya tabu umwere kwa movement abashika tusazana yiyongire mazima baiti ninkushabera ngo rahanga karo bacukutireho ojorebe government echere kumanyisa either to joining ranga ni waituru batachiri twafire ni wogire government aituru batachiri akadatinga aituru batachiri konka government omuryechi ekozoro mu rumo gwayo nyonye ndakusiyema ikorano mchara Lilian there are people who say
that egion empowerment abukati noreba all this singa kikomoko ko mu westano mazimaro mu America aha abantu biga nabo bwitwa kinana na mushanju nabavugamo so it is always 13% guma mune yanga yangisezejo mwe mwagita abantu biga na kinana na mushanju bakakigurukamo noreba ngo na all this thing empowerment man rise nabajangwa ibyayizire bamenti yawe kabita mamane kabimeza bikazayigu abo kwatarone bitongore abashana babimanyo mu abantu bagambira no mumbara bajangwa iki kitongoro mukazi yafutabaza to gusinga namwe no shutu na police aho emirunde minji in most cases oira abantu bachenkiwe being a realist kujotogo mukazi agwire echo hariho courts ninga offices zo mukazi yafutwara na gusinga namara bwakwe complaining hiyo kawani wataba mwen osanga amwe bajyangu na neke nacyo kiciro mbwirobo cyaba cyateka busheke cyatunga facilitation amakana gashenyuka because people are like empowered I can go and begin my abakazi mukaba baro yabagusha hata murecengarike mu kintecho cy'empowerment hata empowerment abantu bagisisire nanga bakazi ninja kugira ngo abakazi bagisisire abo ku empowerment te kugira ngo hati nyompike kumushisha hapana hata nda RDC umushisha wanje no mushomesa mbara high school ninte kwa kumukora ebyo mukazi arukora umushisha kana wankorre ebyo mushija arukora umukazi nani kwa example yanje no mushija wanje twantukora nore mu RDC na no mushomesa nimba ni mukiza haka sente konkana na mukiza haka sente tindagire wabo nkamushwera niwo yanshuyire ndio mukazi ninye yanjura ndurutera hoririani omukazi watushemerirwe Benson abo kuba watakaje atinde Benson tushemerirwe mukazi watera apana ejo nepo yabashambo baza hata empowerment abakaza bagisisire nabo ebasisire abo kwani ngoko kure nihije kintu kiba kine birungi byacho nebi byacho hati nyomu nkura yanje cyo ninchiteka muzire omunkura yanje kashanga mawe grants achuruho naherezo mushija ngo kitinisa nagamba ati sho yaba nagamba otamugaruka kandi nanyejo niyo nshomese indugambira abana banje sho yaba nagamba na wanonda kumugaruka irinda heze umjo tudadika nanimbuzeje ko mkatagamba niyo kajirota okamugaruka abo kwa nitsinisa cyo mushija banga kacumuhereza mweno mukazi ori kugenda tunyobambira mane no bushoborozi ngo kandi tinkwamya ngo government egine hamano go no bushoborozi umukazi arigire kutera mushija kagadi mukazi yatera umushija mutera umushija hisha azabashija twakutira kutabaza no manu babatira muzimira mu babatera muramuhuna mbweni makandi mbeno muntu yakumbanya ngo nkoko empini zikwita mbona umushija kwiyizire yagamba naraba bagamba bamanyire be makubisembe yarra umushija kiyarra atreka kurense takureba nente kakurense takureba ntreka tuceceke namu yabaha yabari namushiriko kuyazo yanganira na tuba polisi yagenda ndetero mukazi no mango mukazi bane cyo tinkaja ngo empowerment turya wakagaka ya huruturore hiyanga turo mushija nanye na hurutu nanye na huruturore hinama tera mukazi nanye na mbar hati aho nareba unaza gusaka ajantu bane mutware mbanze mubike bamko nango tumutire no mu prison ariyo mu prison konko kwetu mbazi amurimbandi ngere tameze mukaga ariyo naza kurgaye ndo twara arigayo hatukozereki totiriho buryo bwo kubatanisa kugira ngo eze emprise diresta zichentere mbone nakugira ngo ejo empowerment to kurengo ejo stani bakwasira empowerment bajuanza mu stani bajuanza mu mitwembi bagitamwa kajogo abakaza barukundeba ako nakajogo omukazi osheme kumangura ryo mukazi no mushija kamangwa ryo mushija kandi buri muntu okamuhechitinse cyane hatukura kundugamba nani ngambera tushemerimo apana ninte ko kumugamba abo kuba ninte ko kwebundaza nango no bundugamba ko yebundaza munonga kashata aware ni no shwire bright haturiyo ntugamba ko abantu basheme kwamba twaza omukazi osheme kuboryo mukazi omushija ryo mushija umutoka muhechitinse sache sirimaginate heza abakazi mureke kubeherera empowerment numugaba mwine mutwembi numugaba mutahanurwe numugaba muriyembura hana obazire gwe no mushango gwanyu umuzire yereko mwana umuhanda biburine tugambira nyencha karata gutishukaho omuntu atukure bitonogo mukazo robo waburuzo mushija wanje tubitogo mukazo kwa gamba atone mushwero nabashikana batina nubatina batinozura ba omisho nozora misho kibi ekibi bacomera stane bakigambira kubi stane yona hero
wajigambira kubi bright nibia stane no gichomera ninji nikigenda nyo nitikubiga stane kaguma bayo nyo no kweshabera nichabera uzumba mungu peka ati kubaza kantrete ndazidani che konkani nyenda ngumba manyisimwe mwe nabarya stane no bagichomera kandi stane wajigambira kubi negenda bakaba jangu hine karcheta kumakuinga stane bojo stane reka bojo stane sinegenda stane no jiga no baka barya bashijimu namba ni cyangwa bashija kunshaba every day ya abantu yo mbadeba hatu no shaba you're not friendly. I'm not friendly no mbijebe byo kunshaba abako no ndakuntereka ndakunta kunsasirimu nyoti ninkuchomera dogambera no ndije nesuba kira tinkubareba no kubareba bright tinkubareba kandi mbagende kandi tambara kashinobie nobie nakuja nimchomera aro muntu akamuchomera ati nyona ninzana banozana ati ishaze ngana serious ati nanizana ngatayiba ambe stane bagichomera so abakazi mutwarize jabashinja abanyomaka mureke kurutwa maka no kuza kushambana washwerwe jiro mushijomwe omukazi abo mushijomwe konka kubo ensku yatabukiri mureke kubere emancipation mureke kubere government ya president Museveni ekatobwa bengunito turgeyo shoborera abantu bano wande bano shobora tukura washemerwa tukuri munanye ndio mukazi ndio mukazi empowerment ebe yo mutwe guyo kwabura etabe yo kwitamaka empowerment yo tokushwera tokuzaho umuntu okashwera umushija pana ejo empowerment negerye mchombi abazire mureje abana banyumba hane nyo witunkashango mukikurwa nagira ngo umushija no mushija ndarye mboga zikwatine umushija tomwerekereza kakumungure byo kurya mbiri yo kata yekigere umushija sheme kumuyura ko kurya nangwa n'amajoga terwa ngo shi wamutera ameza hato ijongiro to sindike pana mwereke karukundo nawe yanakwikona we yanakureba jato mukazi wanje nanga nyuma yo kumva nisha ndikakagadi nishanga we no muntu we naryo mbuteka ntegerize nawe kuzira kantu karunje ngunkarye nanye ndeta kandi ngunkari hato shanga tushemeriwe tuwantu tambura namwe abensu ngogwa kamuroga kandi naye yakurogera shi na umuntu kwakumukunda no kwekitegerezana wari umuntu muryo muravu mushemerirwe numusindikana numwetana hatuzina hado bari yana expecting ebingo akamurogo ngangu bitongo mukazo kwagamba ngo amariyo gaja mbito mushija kahunami bashemerirwe aryo mbuteka n'ikintu cyona nincu mukora ncu mutebeka nsancu muteraho abakazi nyenda mureke kubehere emancipation egi government mureke kugita kubingu niyerese Museveni tukusima mwe nyonkarigire nkagambire himara wartera ho naguransi abantu bembahinge bimba nebitakuri nyonkarigire yikurija gamba namana kuwatwiro katoshoborozo ngunito tugambe nitwe tushome manya utashomere kada hano yetijitaho tukubasa norya norai noryo kutukubasa ukushoma ebi mureke kubehere emancipation na nobu gabi ugabe tarabu tuhire ngo tukore bitashemeye ku bantu tukora kandi na nekikanyise sirimu nogwo mwe kubuza ubwaki government atiro barwe bukoreza abakazi kankugambe baruvurnarebo karo office y'abakazi abashije amanyecuzo bacinje numumba mu kireta abakazi baruvurnarebo baye batero na hati birumu kandi hatika watwiro kujangu ni tuterwa mwe tumutahe ate yani twajitaho mbwenu bwe kandi nibabara baki manya bashije bakushangana baterwa nibabara baki kandi nabo waza kuchondoza babine mu bundu buzibu apana tibinji nibakwato mukibi ati nko mukazi akakwata umushija nashamba namutera ato mushija yabunama hata bo wabo bisha batabaza hata mushija kuyize babazire bo mushija bisha batabaruzo mukazo mu office hata twabeta umushija yabunama nambuza nenji bakakutera bakakuterera atakigambe ubwo no mukazi atakigambe buzima ati nyo aradisi wori yo kunkoma ati nimpura muno ko babakazi ati mwene nyowe atakigambe mushija wakabaho akankwata nishamba na tukakutera mushago tukahweraho tukakutera hona nangwa to yesherekaho manja hawe bintebe kuba bishobere brain akajya tukakutera mukazi tarakigambere akajati hatarabisi atunajya muno atumwena kigambe ati muterire ntukonka umutira atum ntomuterire iyo bakutire atum bakterire oba hari abanyana batonga n'abantu bona shirabasi kwaserenesha abantu ntukomte umushako gwawo ngwashaka mazima nyo wanshanga hono kora kumere dange kumere ebintu byona nebabishobire bright hata ntwenda turebe what can be done at a larger level
nani shoma internet nashanga South Africa leseso ndigo mahanga agagwasa kati umukuzira sirimu kandi wano reba development ya Africa no reba South Africa ni mu countries zensiyona zikurakura especially mu Africa shimbiye kubaza kuratunka kana Nigeria so ni chimasa ngo ejen kurakurana yitkureba kubaza kugaruka hanse kashoborora emico n'emitwarize ejen kurakurana yo iki habo bantu rero amahanga ga devote go na mingi no urango homosexual mbitekire musheke ebisiyaga ohurira ngo bakagaruka kare ngo bari yari za civil marriage ngo no bwite bwagomboro amakanisa agutwa tumanga amakanisa hati avuga kagama bar in these other developed countries people don't go to churches. Israeli President Museveni wera shigambisho ingo Israeli they are not Christians. That's what Museveni said. Konkitu tabangisha mu kanisa tubangisha baruhanga wa Israeli. Ruhanga wa Israeli. Konka ba Israeli bo nije kanisa tubabirumba. So development versus religion. Habo kubeto tugamba nuko mucha obwo butego tugamba nuko mucha byo natesa nora ni entango yabyo kabene beki kanisa ngikirize ni muzigiti kugira ngo mwaje sheka cyabahumuriza konga eshonga yitu ne cyangwa sheka uje kuhumuriza nuza kushanga mucoro gushanga nabona ahita kuhumurizwa nawe kwera kuhumurizwa ngo mucyaro wanje buhumurize ndi ngo mucyaro wanaka muhumuriza so embera kufera haruka nibageta a paradox arox kanum guha conflicting mutwa ntshoma seri bakaba tsobeza conflicting loyalty abo kumenteka teke yawe nejo ejeje ito abantu gambe kugira ngo umushiya iko mukagambe umukaza munde ejenteka teka nebazo mutare development habo kwa pura all developed countries ogumaranwa kugira ngo mushaga mbo umukaza bundi ogumaranwa bagurengire uguna ngo bakagurega kare barwo mu bindi abana ni bazara babiri umwe ninga bumwe tibaro abamwe bashwerembwa takwende cyo kumutegana sawa target ye development haro undebira amukutu kwa sobura gwa yakwate bizimeka rukaga za factory yazira kakapa ni bere adune uza kape ejo de kugiriza ntabwo cyo muteza harbe ibintu bishobora kuba reba mutaraga teka okutwakubata kumuvinga beyond kare icyo ngo mushija this patriarchal society the domination of women by men should start reducing it somehow yuko ngo umushije muka kongo mukazi yakubuza ko weshamshanje respond politely akuba ekane yanyu babiri ekati yo muntu omwe umukazi yajirugamu ni ukagisigara mu ekane itakirika what makes you a man no kujya ngo n'umukazi so when you mistreat her no udakiri mushija abashija benja indi kugambira tubakujya umuka cyakiro reason ya Dr. Nyira cyo kurya ko kawuja nunuka nyama nunuka mucomo oina katomino katunguru cyo ne kuranga seba ahubwo kawasiga kahunga nebihimba bakushanga aha nyowe wabari guteka ko gacacho bakaci cyashiro bakaginyo cyashiro bakatikuyaho ona nami amina ngabaka ubwana orya amagufa gagaragara n'umukoti mara kamucumu mwana onojya kagufu akajya bakagwa mwe nakirebo ngo uri gusijast katunguru cyo ne kuranga yakwigura umwikaguga za kacumbari katunguru cyo za kacumbari zanjye so wajya kacumbari uwo amuyako kujya kacumbari komushisha abana utabashija kuteka makagito harutezo habunkenki ukashonga umuntu okushego wawe bakakuricha garu nasho mazirize wano ujya kacumbari wano ujya kamucomo obero mauna abantu mukana baketanga
twatiraho tuzagaragaza Bright reka twongereraho twaza mukahumuro kace kaho naho program ni Akadara TV West. Twagaruka wanyuma y'akahumuro kace twargo mu breaka itwargo mu tugaruka program n'Akadara TV West. Vincent Nujuru no mucyari ya Nutera RDC Kagadi hamwe na Bright Muhumuza wa National Unity Platform abine offices zinsia umuri kavure warga makera wayife warga wandege yo kashumoti ushaka ikizibe cyakanye nkamushanju nabo bampira baka office menya ko coordinator wanko ngire na rabira siporo bampa baka office Dadi Kambara ni basta mahuna tujara ka office. So gonga point ito antugambaho ni kandi muramwogu nandara kwena ngo tuguteme ry'ubutegetsi. Nobu ndi kutekateka. Ngo government ya NRM ekontrol y'utingire cyango hakushenyuka kwa maka hakumemera ko kasirimu ngaruzoni zo kunaza kuganda. Because most people that go for the kushambana prostitution abakujakuza sex for money prostitution abo araba bakushambana batakushambana nesende rero muri guteka ngo bakushambana bona nabindi sende harimo n'abakwesende ngo babashambanise baro koka abiji obwamara bukubimera ko kasirimo bwiji no bukuretwa ukushambana urukwenda ebyite ingredients nitekateka kandi believing nakwa nibyo kureberaho government ya NRM eretira abantu baba vulnerable baba borukunku babura esenzo kusomesa abana babo babura esenzo kusura barandroad umukina barwo mutawo no murandroad amanche baroha atera randroad ajati jonye nshanga umuntu gushashura sente randroad akwata kifuba esente zuboye barandroad bingi bakorera mabe barandroad bingi umuteza mutawo no barandroad abingi bari bakorera mabe hatu ile chinde cyo beta ngo sexual harassment policy ngo every work station like vision group to shemerire kuba no shaba ko mushokora nawe to shemerire kwara ryo mukimukuru kwara ryo mushamukuru mwana wenda kushaba handi mushoko kwenda kumutaza manani cyo kugamba tichichiji yes icyo no ko munasho platform to kuchele bitwe tukazajinja twasaninga sexual harassment policy twachaja n'umunonga ayo ngo mutyaje wanupu arimemba kibina ukashanga no mushaba akabo buhame nibakubingo mu kibina tukasaninga jorinda special leaders therefore konkano zo kuhura mu MP ngo parliament ngo speaker wa parliament ngiyashobwa MP kandi speaker wa parliament yashobwa MP yabashobwa muri cyawe atashobora umwana wishomero habwa kinogira ngo uwa vision group we azakwano wakorana therefore abebembezi kuruga higuru mube cyo kureberaho because speaker wa parliament wagira ngo washobwa MP ntimaza ngo kandi ubwabiro takabere speaker ko takamushibwe ntimaza ngo office yawe yaba very very attractive to some men barendera bagira umusex no mushango by the way. So ati mbejo kurebera umurike kutekateka ngo bari mu office kejo ngo mukiyada kushaba ngurumo ngo yaza gumana ubaza wabyama nawe icyo nacyo kintu cyukuru nako kumukimanya no muri muno botagwine competition ko mu kandi utagwine niwe ndakugenda urure guha abandi namwe n'abagwine bakoreza kubi ku exploiting abantu habishi babandi bazaho rero muri bendemere bwawe uzakora icyo kubajyamo so nyone ndako bashobora nimbagira ngo ukora aho umushosomere uyine papuro byawe urundu mu rwawe unumeriti kugira ngo nzetaga ekituge sende ukite ukeje icyamagara uhejeresereza waza kurekura amagara uhejeresereza kongana ingendo y'ubuzi abwacu umuntu naka kugira ngo umuntu mu waza gutunga mu gihe cyo watayo
habwo hacu umuntu natekateka abikibona bakimangu wota hire sex talk tunga mu ha university ebire ya rendwara abikiwe bataku hakwa bena mangu yato sex na tunga max parabende kama yachitamu so nangwa n'abanyamahuriro ni mwe tubasiba uko mukache exposing munonga akigwana kubagambira ndera fo nicyo kugira ngo government ekwasire buri ngo yamukora furuna rebo omuntu no mara kushoma to kubona mu owagubona nushashubwo kubi na wakushashuraje cost of living eri high no tura kubi kushira no vini habo kubana na wakutunga miliyoni waza kubusukura fees y'abana bashatu ukaza kushashura rent ukaza kuraguzaho ukaza kuzaho mucha shakora byo mukustayo baba kuchwere bicero baba kustayo ngo kuchwere bicero tujye ngo tugura kwenda none yangwe kaya wowe ni kipumo none bari capacity ya watu cyo bakinga none mukakade kuri zayigo kakade kandi bayine kanisa kamukaga nako bayine za hakuba nyine za kunjiri nosike zinyi ni sinjiro cyabishaho mwe nimba ni intayo so no kujiro oti oza kushango shangano itage sente so shangano turana kubi no kuchira mogo no utine mu so embera kejo eri government ya NRM so ni shaba ngumwana mwenda kuchendeza sirimu muto abantu bacho kwita muri equal opportunities muri kuri mirimo etambura hameriti mu Rwanda se oburibwenguzi okahura mazima ngo service commission ekwato munganya gwakana mu Uganda yone mu kugemuzi special district service commission obuchiko bugabemere mu ama district kugemuzi hati ebi byaba bikiruho nogiro utangusirimu nza kujwanisa nebasika kandi umwana wo mwiki mukamushomesa niwe mwamushomisa kumwamushomisa tumwamuprotectinga opara tungo muri mu izire nimugira mwamushomesa yes mwamana max yabusha 1.5 max buri mwiki wona azitwara rusha koga yana tungo muri mutu mwamukura tangu yatungo muri mata bokireba hati sirimu nicekanyiriyo mbana babishi and the research is showing it ngo sirimu ekanyiriyo mbana babishi habo ko umwana wo mwiki ari vulnerable na inde mirimo eri very tender eri very little bit soft tekanyiri obwenda kanyire eriho mike abakugenda nabiki bingi government is not protecting those girls against their mouth siaba kwenda kubashisha so ni shaba ngo habo policy eri very strict about sexual harassment policy but government department ejiteko mukora but beginning with Parliament of Uganda hakwatu ba MPs abitwa mu muchi wawe ngo mutware kampara zo kubona kalimo ejo nenda noza kurora ngo babara cyangwazi ngo bakore sompira kashi mwamugira cyangwaza training nabwo mwabaza cyangwazi abayoza road bigenda bita zakuru babiri muzikoresa so omuteza program abemembezi bitu mutubere cyo kureberaho mwatubere cyo kureberaho ni cyangwa okutendeza eke kibito kushambana muri kuchamana bingi because wabura ngo umuntu yaba MP ngo muri mugore kushambana munashambana naka hatu no songo kushambana ko kuba successful it is now ni ka added advantage yo kushambana so omuteza program akagambo ka bright twabenda shomesa abana bitu eturagulize yes ya turaguriza ndakangambire RDC government yabonera kuraguriza no mushinyo wana akweta ngo kwisinje kumidamba kushambaniza tukuzayo konkati kwaza kubanyine mawarwiri ntwire nyino mushija nanshaba ni moho kaciye niza kuraguriza mawe ni moho kace niza kuraguriza mawe konka yabani mayangu maho kararware nazo mwiboro ne bamwaguriza ebyo ne babitakiro ibyo ne babitakiro government echendeza magwaga baksagari enjiri controlling because it is a role of central government to control the lending rate echo njano chuma ndumwe bagwani ba RDC ba MPs o controlling amagoba gaza backs government kwa bakabetemeza mu byo mwana atakwenda kwenda bask abantu binjira ibintu ibiro cyo mu mane lending bakwenda bakafuna I have money lend myself
konkati ishahindi kugambira owanje hari abantu izimu zo kuranisha n'abantu batajya hanze ya 25 batirira yimwe kandi bamanye report y'umwana bajinyime mpeze nzo kumara school fees mawo bamutara umusiyeta nimero kumushemeza ukabona kusara ni nyende sente factors zo kuba noreba hariya bamukomira abantu bakomira umuntu wanje ni nyende zo kutugira police na twaje na RDC tukazi ka office abantu barashanga ukabuze bizibu byabo nura ngo nebizibu ebikabere mu government ko abantu bihora kuza gukora imirimo ekabene ku government hatu washaka barya bakazi umukazi gwina asharamo aha ateka mu sexy ne basa kubo yamba ku mukizibu kandi umuntu kandi takwata no umwene muyamba Yesu umwene muyamba ko ngobro bwinji umuntu naija na ngwana sex ko jumazi twara ko kandi sibo cyangwa aya kugira ki urongo umuntu ati muyandira urongo nibaje muyandira akurira busha kandi nebizibu akurira so government yabe takatebeka nisese intecyo kuyamba abantu kuturanje sirimu neza kumetekere mushece kongani uko umuntu ko nakushobora uzasumana kakumu mukabu umufuro kwatakunuka iwe ureke ngu wayugwanaho ko muntu government yitu ya national platform kereza kuzaho ishabule magana tukore n'uko ya lile bueno me yawe tukacebezi akagira to muntu yaba kwanjire n'ubwo kugendera muturwa mizi nagira to wanyuso mucucu nyewe ni nyaye cyo kintu cyo kugira ngo government eji niyekanyise sirimu apana kandi gerizeho president Museveni agerizeho mazima ngeri tujuburire sirimu tubona tujuma yangu neita kandi burka tinkumanya no shoto mutebekana sanwa yakigamba burka hatu waza kureba yazicira umuntu wa sirimu yata muziciro munda yeko mu family yo mushija no mukazi ona nazicirwa ishento ono murumuna ona mukwe mbone na no kubasha imwe mwena bariyo batureba buri umuntu ayirebere buri umuntu ayifeho maze mukushamba nderyo mukureke twantu bashaba ukushamba nderyo amunonga abashija bazira bakazi mubireke abana bateminyeto mutafa mutine cyumwarebere kandi kindi government ukutaho buryo bubona ukushomesa ukubona manyaza kondomo manya ebitongore byo kuyamba zayikobi no kwenda ngo abantu abareba kwasurwa burwire tukujya ngo nege murwe abantu abakwasurwa burwire bwa sirimu batureho ubwire bwinji bareberera makagabo sirimu ajatandikire government etakagitire manu kurwanisa abantu bakafa bakiru fresh muntu akakwatwa yirukana feraho muntu abana babona ushanga abana bazirwe na sirimu abandi tibine sirimu bariyo babona ubutakano bwuka yataho buryo nabana bashoma kureka nyowe kindi kureba kitwe natushimiye gukora buridini mazima mureko kushomesa ko yongere itaba government yonka eri kushomesa ha sirimu edini mwimukire mwakerezia amakanisa emizigiti mureka abantu tubateko mbuteka tubegeso bwarahanga kandi abazire mwegesa abana banye imhanda za burne tugambira akinana nguyegeso mwana umuhanda nyencha karata gutishwa reba abana bahumwire iwe muzire wo bakora hoki umwana wawe yazenga umwana wawe wamwoherezo mbanyabuzare no manye mutwarize yabo yegeso mwana wa umuhanda nyencha karata kabwishwa imwe bashomesa mwe komera abana entanda neha yegeso mwana nguyana ataho mucumuro okwashemeye kurebera muzirewe okwashemeye gukora ibintu bimushemerira ruwe na haruhanga nabeshengereza buri umuntu kareba rebe buri umuntu ayefeho ayireberere amanyengo kushambana nukubi amanyengo sirimu neita kandi nangwa teine na mubazi embaze roho ne kwenda ngwetu yambe tube tucuruho wa kwasurwa burwire utafaho naho twantu bashaba abatureba mwene sirimereho kandi namnonga umutebekana program hinekirwe cyambarira cyuwagamba turi yakabiri hati nyoka garuko muzagamba ngwango abambarira mu rwire sirimu ngwima bambarira kukamwa kutwita ngaradisi to kurgambara nindi gambarira no bo witeri sinjiro nimbarira mazima nani mbashaba abantu mureke tuhore twe sabe bembezi b'amadini bembeza ba government abembeza bebyaro abayemitongore byankacera mureke tushoborera abantu kandi nani shaba ikimbwe nicyo kwenda mpendere nacyo abaziri ikatufaha abana bitu ahabo kuba nureba ngo abana bitu abato abishya bato
umurama nuko gwangugira nibo bongirirwe munonga nibo barwire munonga ahabwe shonga zitari zimwe na zimwe ko twazaturra twatakozerecho nangwa na bright yagamba to government mazima ntuza kufa kandi ntucengera kandi nangwa niguturukuruta ahitwa biceriza ahabo kuba kikuretiro kufa noba orabiro mu kibi ekikuretiro mukama bandindire abantu bisingiro nimbara musya kandi nabakagadira imbara musya mukadi yo mukazi w'ekiteka tekwe 2026 baziba muri bese bishoye mbabazi kama bandindire okay mwebare ukuyayuza misho gutakubaza kwikiriza ko moto rukwateho ora nakarya batabakaruka bari bene ngo bakwateho ukwata ushike manisa ngo no wankwata hanje mushi warota kwata wari ni ka yo kutangira ati kwaya ukwata utwana ukwata no kunkwata hatafu okay umuntu nanarunda obujwekero bavuza ko bajwekera actually ukongera kirira niyagamba n'iki kibenshi gene misho abatezi bakaruru tuoserenutura abo kugira ngo complaining tumbita wanyo kutera kongaro hohereze kubuza ikibuzo yajya bishwe mwabene mutera mukashabaki mushaba marwa babako mwe nshabe bindi hatebye kubago bitutungira umwe tukeza kubaronda tandika ku expecting ebindi umuntu yija yaza kubashomera manifesto ngo aha mwakora amaraka mwaza kugira mutima na umuntu kwakwata sente zayaza hamisa yazo bahereza don't expect services later so itwitwe abakuturana barra twine rutindiro witruka chweka amizgo witu manye mahanda mbi amashanyarazi gakabura amarwaro sometimes nshabe bindi bintu so the brain enteyengurano tegera mpano enteyengurano tegera mpano akubiwe korabe washabire umuceri washabire soda ecyarukumi umunyu esabuni bakabikwereza kandi hato tininyenda bashanyarazi utinyenda gushoboka umwana wanje utininyenda tera karuru keshonga tera karuru kwegwana kwecungura ubwene bwobu kumara mukatero umugwe mu mucunguzi wanya muterere kumara muterere mu shuri sufficient muterere kumara muterere bright muterere konga mu mucondo ze muri ngogu naza kutucungura mutarebere ahanda jya hati umuntu nadakaru umushango mukazi nkiye w'ikitindi so za police station ugume hoti batambire ko imitima kutera kandi wa maru 10 uri yazo mureni yatera hamwero at school fees yatukabye adamba amawaro tukane mbas okay ni cheche ko yabwire sente se umpara bete nakugira muti yabwire yabira umukama nakora muri vino nyenda kubasima abagumenu batureba mwebare nyenda kusima team inankozere na yaha Bridget aha kamera hamwe na Evans mu control room Anita na Sara twabara musa muri natunga amahoro mu bintu byenyerizo icyo nanda kumanya imbedeze bagarunze nyenda kwebaza umwambright muhumuza abo kwija kuba nitwe this time kaburijo webare umcyari yani ruteraho webare kwija today tandikiraho hatugarukiye umuyije try of course tukubasika burijo konka haboneka makire try so tubasima abo kubaho kandi tubendeza weekend mugumeho tuzakurebana nimwe isabite